Dva krhka staklena svečnjaka stoje na mašini za veš. Pre nego što je uključim, sklonim svečnjake da ih centrifuga ne obori i ne razbije. Vidim tu mogućnost pri svakom pogledu na dati prizor. Moj muž, pak, uključi mašinu i ne skloni svečnjake. On taj prizor ne vidi. Ne prepoznaje ranjivost konstrukcije i ne razmišlja unapred. On bi da pere veš, ostalo ga ne zanima. Mora da sam jako glupa kad sam potrošila cijeli jedan dan čudeći se kako je mogao da mi slomi srce. Na večernjim čitanjima 26. oktobra imali smo priliku da uživamo u nastupu Fride Šarar. Zahvaljujući njenom iskrenom i poetičnom odnosu prema društvenim mrežama, Frida je postala regionalni internet fenomen i to svoje online bitisanje uobličila u posljednjoj knjizi, gde tvitovi figuriraju kao legitiman književni izraz. Peva, piše tekstove i komponuje u bendu Porno brak, uz supruga Ivana Šarara. Autorka je zbirke pesama Alter ego i knjige tvitova Ženo pokritu dušu. Dobitnica je međunarodne novinarske nagrade Interfer za tekst Prvi Hrvat u mom selu. Samo par koraka dalje na velikom ulazu prpošna mješavina nestrpljivosti i veselja što ćemo uzeti psa iz azila paralizirala se pred tugom dviju žena. Obje su bile nadvijene nad klupko krzna i pamuka koje je starija od njih držala u rukama. Plakale su i grlile jedna drugu i to nešto majušno između njih što ih je u boli povezalo. Čak i da tad nisam ugledala natpis na ploči kod ulaza u zgradu koji objašnjava identitet objekta, a ni figuru muškarca u ofu koji u bijelom mantilu strpljivo čeka da dvije tužne žene isplaču sve svoje suze, znala bih. Ta starija, to je mama, a mlađa, to je njezina kći. A to nešto što tone u naborima dekice koju drže, to je njihov bivši pas. Iste večeri sa nama bila je i Đurđica Čilić. Autorka je znanstvene studije o poljskoj književnosti 20. veka. Također prevodi sa poljskog jezika, uglavnom savremenu književnost. Autorka je zbirke kratkih priča koja je 2020. objavljena u Zagrebu, a 2021. u Mostaru i Beogradu. Jezik Fafarikula isti je u hrvatskom, u srpskom i u bosansko-hercegovačkom izdanju, a sve tri književne zajednice knjigu s pravom tretiraju kao domaću.